ati ikintu kitu ntwongeramo abeshongozi ntwongeramo ati this time twakozisa ogogu hatureta yo muneno ndisho a headlining ikintu. So some guys from Kampala are coming in surprise. Abakanga kugambira ntabeshongozi 30. So guys from Kampala are joining us abibiri because ashituna kimwe kugira ngo tuhereze pate nungi pate yo kushangana ne enjoyingwa omwana muto hamwe n'umuntu mukuru w'imyaka nkaga naje tu wow I'm blessed, you know. So chivre chiriye because ashituna kimwe a King of Kings Church okwa munana okutama abana ne15 bakuru omutwaro VIP emitwaro 2 table emitwaro 30 aheru eshamunana aheru tuineho ice cream y'abana bato kugira ngo benjoyinge tuineho face painting tugezeho na man minji kugira ngo tufune nakantu ka bouncing castles kwa kakituremire. Nkore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo sekwati Nkore Media Nkore Media TV twakwakira webare kutukunda hijuka kutusubscribinga otworeke rukundo. Thank you so much for watching. Elizoba nataya isa Eddy B the entertainer. Eddy B na kwakira webare kwija Nkore Media. Amina na kwakira nanye nashimirwa kubandi yaha Ankole Media. My name is MC Eddy B the entertainer. I'm a media personality. I'm a gospel MC. Yes. Amazina genyini oyira Eddy B amazina gawe agenza arwani gaha. Mbanyeta taremwa Edson Billion. So nwarjire Eddy B. Eddy Billion. Eddy B. Yes. Ntaremwa Edson Billion. Wow, mama wa wakakweta Billion. No. I just nina mbweno onkoko ebimuri ntino byeranjiraho. Yes, kujiroti nyona yeranjiraho kuba mugiga. So I added that name of Billion. So tutinashazire mukajyanti Eddy B. Eddy Billion. Okay. Eddy B cyakureta Nkore Media niki? Of course in event yitu the biggest event, the biggest gospel event kandi charity event eri kubaho buri mwaka eri kujya kuba ibiro bikwezi 31 byo kwa munana. Niyo shonga nkuru yaje tuwayi kankoreka media tuwa nijari Nkore Media nganire muna banywana banje abantu bakose abakuwachingira channel jimbagambira about my event iba kweta gospel mega digida eri kuza kuba ibiro bikwezi 31 byo kwa munana. Okay, abeshongozi no kuboyine baha list y'abeshongozi mpango list y'abeshongozi twina abeshongozi 30 nturita abeshongozi 30 dance groups 5 culture groups 5 buri mwaka. Yes, abeshongozi abo mu Western Uganda hamwe na Kampala, you know, for actually from different regions ntubantu picking ayo abeshongozi aba representinga aha ikivuro cyo bakweta gospel mega digida. So abeshongozi 30 munywana wanje dance groups ni 5 culture groups ni 5 ezikuje kubaziro and prominent big guys no bakuje kuba baroho abo kusinga ubwinde n'abahango banene n'ibintu bibiri. Hamwe I was inspired by other people ahandi nembere inakoze iki inarabiremo kugira ngo bankazarwa nakora na grandmom konka mberejo nareba ngo kwa kuri kwata wakuruwa nyukwe nkuru wawe na shwe nkuru wawe mpaka okoko. Yes, so kunarjireyo grandmom yakabana guna kunjira ngo kacina kango gumeno kabagana ubona bagenzi bawe. So ntuna ikiri kintu cyo kugira nti why don't I also nyamba abantu abari mu mberambi abwe mbere inarabiremo okukwata okugira batukushabiriza ngo shome na shoma nahize na university amherwa bya najanto why don't I push back ngakwata ari aba bana abari mu mberambi abana barya street abane fuzi abane muga abantu batwara imyenda. So it came from way back background yanje ahinkurga. Yes, so nashana kugira ngo kandabiro omu line yanje yindimu ya entertainment ni nkorati ya media nkose platform yanje kugira ngiro umuntu unayambaho ngiro umuntu unagarura wancenga. So kuna Media TV na jantu bantumwe katugende tugira abantu abitwayambaho abantu bampuriza bampe bintu. Aha kuna shira yes kuna shira abeshonguzo n'abajantu bantumwe konka kuna organizing ikintu chikakora ngashangana muyija hamwe ntureta abeshongozi ibici abo niyo show Nkore TV. So abeshongozi bajya mu fine nabareto mu mwanya gumwe banyishiriza dance groups culture groups twakora ugukubanza
twaya musente twajya twayamba abana barukubi abana barya street abana efusi abantu batwara emyenda abamuga tubayambaho tukikora tutyo twakikora gukubanza ugwa kabiri ugwa gashatu atugenda zo umuringo gwa kana kikargo background yanje narjemu amherwa bena kito mu nkora najya kanchikoze ngiro umuntu ubunayambaho yes so ninchikora buri mwaka negendero cyo kugira ngo ngiro umuntu ubunayambaho unakwatiraho abantu baryoko ikangambe Joana baryoko norebi rizoto yine mutwaro konkato nosa kubota kubi abantu baryokwe they don't even get a meal, they just take porridge for supper babya wiwe baji abana barya street abana mbararumbideya abana bariyumba dropping mu mashomero you know abo kugira ngo bakabura kitabo akabura kacumu bambinga ishomero aba school fees yemtware 3 so all those things we got kubikora styo you know tukashanga ngo amherwa byantu tukigarike nyuma tukira abantu bitwakwata tukugira ngo nito turyaho ngutu fine 100% ngutu yine no konka umutuma ukuhereza okuyamba no mutuma go muntu ekindi wabo ino mwenda no basa kukwata hogumwe ha mwenda goyine okabasa kuguhereza omuntu atine mwenda because ari abantu abakose myenda they just yaruho mwenda mu kifo cyo kugugaba na gwosa and it's not good okose mwenda no manyanti okose mwenda guwajwara ninga guwarha ni gukuretere kisirani wabano kimanya aza nekisirani otosomwenda gurete omugospel mega digida babase ku yes jiro umuntu utwaguhereza iyo haro kintu cyo kushanga ngo umuka yawe enkito baga ibintu byone byokoso muka bitacibikosi you know rengo bikuzire jo bikopo yes konka haro umuntu haro umuntu ukureba ibintu ebya karengwa amherwa bino bimbi basa kumuyamba you know ore umwenda gumuyamba kintu cyona so wabirete bintu ebyo kabituhereza hina abantu abitukuza kubitwara kandi ugashanga bamherwa bena basima ikinisa cyagakiranya muhanga amina hati Eddy B how different is this show mwaje organizing muta ikintu kiri different mu bintu byone abwo ikintu cya gospel first like from season 1 oh yes how different is yes ati ikintu kitu ntwongera mu abeshongozi ntwongeramo ati this time twakozisa ogogu hatureta yo muneno ndisho a headlining ekintu so some guys from Kampala are coming in surprise akwan kugambira ntabishunguza 30 so guys from Kampala are joining us abibiro bikoza 11 kugira ngo tuhereze pate nungi pate yo kushangana ne enjoyingwa omwana muto hamwe n'umuntu mukuru w'imyaka nkaga naje tu wow I'm blessed you know so chivre chiriye bikoza 11 a King of Kings Church okwa munana okutahamo abana ne15 bakuru omutwaro VIP mitwaro 2 table emitwaro 30 aheru eshamunana aheru tuineho ice cream yabana bato kugira ngo benjoyinge tuineho face painting tugezeho na man minji kugira ngo tufune nakantu ka bouncing castles konka kachituremire mukama tuyambe akantu ko ninkakunda konka kachitugumire konka I just want kushanga creating a environment mu gospel iya kubasa kugira umwa ya mwene umuntu areto umuntu we out omanyi bine bintu bagamba byabali byansi but we can also create some things on gospel kandi ushange mwisha numwenjoyinga utakuza kugira ngo nuzankahi kuriya uri kureta umwana wawe shamunana mpaka shahemwe umwana bounce you know face painting rwaho ice cream rwaho akatahamu harimo abeshongozi my goodness so nimbeta basebona banyabitinsa byanyu gishone yo kuyamba ntukwatira abana street tukwatiraho ebimuga abane fuzi abantu batwara emyenda mbageta gospel mega digida no mbucureze buhango obasimbe namaju kubeta kandi nikuwa kuburyo ko kubasa kuba ngwenu zo munki tokaje tunyonyenda kubayamba nyenda kubashagika nyenda kuba sponsoringa nyenda kupataninga nimwe you are allowed enamba yitu ni 0 nkaga ni 5 chenda na mwenda anana mkaga 0 nkaga ni 5 chenda na mwenda anana mkaga tupatana with us ukapataninga ni tukaje tunyoniza kushomisa abana akapatana utunyoniza kushomisa umwana omwe utunyoniza ku you know kubayamba habitabo utunyoniza kugira abantu abinagurire ikaramu obucumu bags enkito
like that materials nazo ntubantu zetaga. It's not only money ngo muje mutwe sente nowe no wakutuletera ibintu okatuletera material things. Joana ukaje nyowe na family yanje nyowe n'aba friends banje nyonka nkore media izo twaba supportinga n'ebitabo dazi ni 10 nacyo ntusimira ho mukamo mazimo. Okay. Eddy B, obugambo bubiri ningashi kamwe ha muntu ari kureba Nkole Media TV ori kwendera ate gospel mega digida invitation ori ku inviting. Yes, ikintu cyo kuyamba, let it be for everyone. Ekintu cyo kuyamba, let it be for everyone. Chikwate obantu mwa tichabulyo mwe konka just chetemu oware omuntu ari mu mberambi mukwatire obambi muyambe omuberere mu kintu cyona. Hariho abana bakushanga ngo bari ya street utakamutera mujete bakora obunne biryembera y'abana bako bari ya street abwe mbera ziye umushira no mukazi barabiremu neshonga nyingi ezikweta abana mbaza street aho. Yes, so utakamutera utakamwita utakamushukamizi mugarure obundo mu counseling omugarure mu masiko obunda karga umuntu wanyenshakara ogo kuri yaryatyo nabasa kushanga nyenshakara jo wanwa kutambira nwa kuntambira so president wanyenshakara ngumwe mushunguzi wanyenshakara. And we want to create another thing, by the way etina nayebwa twena to creating account ka skilling center. Abantu abo bakubasa wamushanga ya street wamushanga dropping ngiro mu ishomero wamushanga nkai obundi ogira yiwamuta omwegisize ibintu by'emikono omwegisize ibintu bya kutera keyboard guitar bichibyona nkebyo nabyo ibintu wena ngo tubitandikeho akanaka kwibiza Joana na no muntu ndi watchinga so twena ngo tukikore ikintu echo nacho after our event kugira ngo omuntu omwana anagirweho adi ati wena ahiya kubasa kujya kafunda skirejo kandi kamuyamba nyencha kare turice guma tuhereza aba bana icyenyanja tutabahiriro bo so mbwe ntushaba mukama tuyambe ngo tushika kintu echo though tukafunire ntushaba buyambe bwanyu na cyo kuwa kubanje basa kuba yamba na cyo tuyamba so bantu mwe tukachikuriyetingire konka cyo mu pipeline yo kwena ngo tuchikuriyetingeho. Thank you so much. My number is 0702 659946 002 nkaga ni 5 shenda na mwenda ana na mukaga. Eddy is my name. I'm a gospel MC, I'm a TV presenter. Event yitu mbagita Gospel Mega Digida. Sing and dance for charity. Season yako. Mukama kwimotoka. Amen. Nkole Media TV, thank you so much for watching. Yaba ari Eddy B or Gospel Mega Digida. Bless a hand out there. Reach out to someone out there. Naruhanga na kutuhera omugisha. When you help someone, the Bible says you've helped me. When I didn't have something to put on, you gave me something to put on. Yes. So give someone something to put on, then you would have given God something to put on. Until next time, bye bye. Nkole Media niyo yonka yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media.